Dah kebayai beting menyekun thema persya ya Drok ke high level but district level Drok disposal committee jangka sanat Pulit ke Jela Meghalaya. Hapu ke jengalam jung minti rangba ke Jelau Konrad ke Sangma. Kelapin julo dah kebat hangno ya Drok beliau Kurup hapu ke kendon jangkaan narcotic drugs and psychotropic substances ubusyong dorasan pulai poin prapun riu Klur tingka. Haga Pajwa berhem jangka Star Cement Limited kebadan halum shnong East Giant Hills District. Haga nega sengi lasa kilang degi sembut minirang ba ka jela makin thop yuba preston tensong berubah snya balang dahar ka menteri Sorkar kong amprin lingdo ke MLA ke kong Santa Mary Shella ki Pulit bat kiwe habakiran haga nega sengi minirang ba uloong baga Sorkar jela ke nyai beteng banyak kun persya yu Drok ubla penjat degi jing bebun ki samla ki bedang ke dangsan. Ulang ru baga Sorkar jela lima ka drug reduction, elimination and action mission kelai jinggersya ni samla ki belangop haka jingdi drug bakinya kun persya ya uni jingdi ubasneo. Udrok ubla Thang penjulor haka ni sengi uday ubla dep register case hapo ke NDPS Act haka San Ligi District jong ke East Khasi Hills, West Khasi Hills, Ribhoy, West Giant Hills but East Giant Hills.